mwantu mugina ne chitaika wose ne chitaika ibere cha butokero chinsa isano na ibere chi abono mugaso litkeri gari cyumatazo chitaiki 15 chimutinye 12 mwako yega chube na 25 chinga kichinigo kwaliganya bene SMS yote mangana maja Yesoko TV nkonya unaenda takatoka kuro chinsemo au omugaso obona igari tera nje kuro kwa Daniel Omwaga. Amaya chinsa isano na ibere chano magaso mwanchu mugere ni gutokonya chaka anengana yogo ichania asebono familia Richard Ikebeso kurwa sensemo ya Kerenyo ime yarangenyo ime ye county ya Nyamira igere no bororo bonene maega yo gusiria abantu batano asenkeyo abanyakwaya barangenyo SDA batano na batatu nigo basireti obomoyo ase ogwetania abantu bandi 10 basireti amagimabo ekerobare kurwe nyange ensemeri ya Kakamega ase mubasokano okorekanete go sokorekano butuko kira arero asensemo ya Chabera ebarene ya Kisi Kisumu aburi tukoria igoro obotuko nigo familia yobono yasabiro bokonyi ase obwene gose ase kobwenia abantu babo obatano Marieta ngoro kwa irinike muntu igo minyete Kakamega togatwara omoroberi bw'enyangi tokarora ng'ambu yato nyare kwalika abaiboli baito yore Kebaso na Lea ono ekero enyangiri tukorie enyangiri aikeriri are gochikoba tare 14 ekene abaiboli bagake esimi bagateba ngoche tori na ntori gocha ntutweka ngoche tori nekwaya bagatewa kimbia mano nande bagatewa abantu abange berure na abande batigaire inse tukabarigani tukabatebi karibu wane sabato maragoba bagachicha tukabarigani buya tukarara mambi tukaboka tukaende nyangi iyo arenge nyangi yane program ikagenderera buya togaika chinsa kianda ekaba enyangi yarire erine beanda ekoirana ekena na watu akorete togoika chinsa echio egari yare gocha kuboyi gari eyo egaika omari onje nkagenda ngabatige kanisa oganyete igari ona kato isaransete makamo mrominto gwakerwe simu ogotebi kubuna abantu no maito omonto korokuga naiga omonto korokujonesi Kebaso nae agateba uyino mugakone nabona abantu aba bakoreki banyorera accident embe abantu batano be familia ye basirete mugaka bwo mucyoyo no monginoye na mumuro mwabo halafu na mukamo mumuro mwabo no muigu gocho mucyoyo nasirete bwayere ikonge ase kanisa yeto yarangenyo bone tusirete abantu nane babetere bagusira lakini asachari yabete abantu basirete 11 abande mbare nyagitari bano gusaba gwitonka ringa gaki abantu baminto tusabere bari bare nyagitari nyasakoro gwancha kwaye bagwene nande bano musigo yo no manene gaki serikali asumore motobwatesie tonyare kwanya abantu aba baminto basirire anyare ko babagutimuka nande tikatwegene ngakero musiba kano yo bete nyasaye no arenge bana nande nyasaye nagendere gutubwate singa kici cyo bakongo Nelson ate masira basirire jikaseri cyane ono to kwere bagere gatanga abantu bakonje gari para cintereba chike bagere ngakia yabire Christmas ande koira batabanga nyono wacha kwese cintereba chire chigari ngora gere mo wasukana wasroke aya nditora ya kono ngiringa serikali tukwazi siko tokonyo musibo yo berega kyaro bero mutongura abantu be familia mwa
ne bikoro byo goichani sano mwanchumulia tugusabanga abarundi bechi gari hamwe chipigipigi bawe maiso hane chinga kichi chimega ye Christmas ya keremenye sekero chia chari chinga chigenda takonekiwa chinsemo ime yense ya Kenya tugusuka muto mwanchumulia ni gobono mugabana abwe county area ya Narok Patrick Orentutu aborie Douglas Basikonte hoyo obwachi kura achi obo MCA asabo choryo boke obubwaeta ime igosegwetere kya makeria agia DCP ase ward area ya Narok town amo onolia da amo noli mekeu na nele kanyike orekudate uyo obete namba 2 egwetera ase ticket ya UDA utinde kachita bauti chiabo chege siasa na kobwaterana erwekerania magenderero osie osomochi onaroko nigo hayakwa naya korwa ase kanisa yemo imeye county yeyo ase baberabu bomerana ase ntunde tanganike gima korwa abochero bokebokarekana imeyense ya Kenya. At the end of the day sisi wote ni watu wa Narok na mimi nataka kuwashukuru sana. Wakati huu hatukuona any violence, na hiyo ndio wito yangu kama gavana wa kaunti hii. Nyinyi hapa Narok tuko na makabila zote za Kenya zote, na ningependa kama gavana wenu kuona watu wanashirikiana, wanafanya kazi kwa amani na tunaendelea pamoja, kwa sababu kaunti hii yetu tuko na mambo mengi mazuri ambayo inaendelea, ambayo tunataka sisi tufanye pamoja. Unajua hawa wangwana wa town walicheza kama hapa. Hakuna mtu walichukia, ni kucheza kama nyinyi. Mkaamua huyu kijana wenu mrefu, siako sawa, atangulie kwanza, alafu huyu ndugu yangu tulikuwa tuko sure huyu haezi achika, si ndio? Mkacheza kama nyinyi, mimi niingie, alafu tuingishe huyu ndugu yangu. Mimi ninakuomba hawa wananchi wafanyie kazi, kwa sababu hatutakusumbua hii mwaka moja, hiyo wakati mwingine tutakuja kukuambia ile yenye umefanya na ile yenye hujafanya. Si ni ukweli? Na pia kwangu na wale wenye walinichagua na wale walikuwa nyuma yangu, mimi ninawaambia bado tuko imara. Tuweke hiyo tumaini, kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika ugali. Wameonyesha maturity sana, kuja pamoja, kuridhiana mbele ya altari, kuridhiana mbele ya waumini, kuonesha kwamba siasa sio uhasama, siasa sio vita, siasa sio chuki, siasa ni mashindano. Na gusika muto mwanchumu gereria ni gobono ebisaku ao byaburirwe kubwaterana ile gukora imechando oje bintu bitwetanaine ase kubwaterana anobomo omo chief executive officer w'ekiombekeria agya Kenya National Chamber Industry ime county ya Nairobi Musubati Christine Mwende nigo agose nigabene kiria abasae amona abasubati inga nigo bagucha kwegwa amasomo ali araba konye kurwania imechande yuo. Businesses have started locally. Now it is time not only for Kenyan entrepreneurs but also for Africa at large to look at business globally. So we are empowering our entrepreneurs, we are empowering our members to capacity build them to look at how can they compete globally. So that is a key focus for us in 2026 to ensure that we empower our entrepreneurs to grow globally. When you come together with another entrepreneur, instead of suffering on your own, as you're saying, the times can be tough and are considered to be tough, but I've found that when I talk with another entrepreneur, I'll get fresh ideas, I'll get fresh perspectives, and then you also realize that you're not going through this on your own, and together out of that you can spark new thinking so that you can pivot your business and go in a totally new direction. Directors here know that times are changing. You have to diversify whatever you do, but also put your ears on the ground to know what's new, go with the flow, go with the times, but also provide a solution to a problem. We are directors because we identified a problem, decided to CEO over it, and now providing solutions for people. Nagusika mutwe mwanchumugeria abono nigabara ibe kiama kire kige siasa gya ODM kurwa se county area Kisumu bateruna ikiama ekyo nigo okeguchigo twara chinkwana achabene na serikali yomura ibwense Dr. William Samoei Ruto chinga kense ya Kenya egenderete kuyarigania ase obochoryo bonene bo mwaka w'ibibere 2025 bakwana imeyansemo ya nyakache kero gye kigosoro cha mashinani bakora wana Okot Opade batebire ekiombe ekyo kya ODM tigego kigwanchana kwegwa waziri wabere
koboka ime ya serikali asebate biringa ni gobono ODM egendrete kobwaterana na serikali ya broad-based korengana no guchika kwa ya nyagusira Raila Amolo Odinga uyorenge muraiwe kyamekyo gya ODM. Region in government, and we will stay in government till 2027. That is the words that Jacom left us. But we are not leaving government in 2028. We are going to engage with government to tell us what are you giving us. As we get you the votes, we will not only accept 2 cabinet secretaries, we will want more. So we'll be re-engaging with the same government to be more inclusive for us. But one thing I want to assure you, nobody standing here or sitting there in this region will be out of government. We will want to fight for our space within government, and by so doing want to assure the president that we appreciate his efforts. But what we're asking is that we will be re-engaging as we go forward, that now that we are coming as stakeholders in your government. Nagoska mutu mwanchia umugereria nigobona barundi bechi bigibigi ibarachi wakorege karo kyabene ikiye ayiyo gusabera abo basakano oyechi bara ensemo ya Naivasha asimbasakane menge yagenderere kwene kibwa chinga kichiga achemeyega Yesu guku nigo abateberebuna ekrusedi heyo nigo era chakaritko olia ichuma na koera alitko lye Jumapili asebarachi ko musabanya sae asokubarenda umwaka omugima wikabone gabaribeti kunyotambuka. Sisi tuna ombi moja tunataka kupeleka hapa. Sisi tunaenda kuandaa, tuna crusade, tunaenda kuandaa ya maombi. Inaanza on Friday, Saturday and Sunday. Itakuwa ya 3 days na itakuwa inaanza from 4 to 6, sababu ya kushukuru Mungu kwa sababu tunaenda kumkamilisha mwaka na kuombea taifa letu na huu mji wetu wa Naivasha. Tayari hii barabara tumekuwa na accident na tayari tumeanza kuwapoteza watu 4 wa sekta yetu ya bodaboda. So utakuwa na hiyo mambo na tukishukuru Mungu tukienda kuvuka mwaka. Sisi watu wa bodaboda tukiwa barabara huwa tunapatana na changamoto. Kwa sababu wakati tuko barabara, hata kama uko kwa right yako, sana sana unakutananga na gari, na hata ukiwa right pande yako unakuta gari na overtake na haikutabui kwa sababu wewe ni mtu wa bodaboda. So usipoondoka wewe utapitwa na wewe na ugongo ukiwa saidi yako. So mimi langu ni kuambia watu wangu wa bodaboda wao wakuwe makini, na mtu akieleza bodaboda aendeze akiwa soba, sikuwe wamekunywa. Tumekuja pamoja kama ofisi, tukaona ni vyema tutenge siku ya maombi ili tuweze kumshukuru Mungu kwa kwenye ametutoa na ambapo ametufikisha. Kwa maana ni wengi wamepata ajali, ni wengi wamepata accident, wamekufa, lakini sisi ambaye tumesalia Mungu ameona tuwe hapo. Ndio maana tunaenda kurudisha shukrani, kwa maana ni kufunga mwaka. Kama ni mambo ya usalama, tungetaka sana wana bodaboda wajiangalie sana kwa msimu huu. Kwa maana huyu msimu ambaye ni wa sherehe, napata mtu ako kwa gari na ni mlevi. Na vile ako mlevi, unajua usalama inaanza na wewe. Ni vizuri sana ujiangalie. Si lazima tuseme uko kwa line yako, hata tukigongwa wewe uko safe. Hauko safe. Kwa maana unaweza gongwa pale, upate mwenye mnakimbishana naye ako na nguvu kukuliko. Kitu cha kwanza ningependa kuongelea ni kuhusu mambo ya usalama ya watu wangu wa bodaboda. Manake most of the time at this period of Christmas kuna sherehe vileo, watu wanatoka kwa klabu vileo, na wewe pengine uko shughuli zako za bodaboda. So it's very much important sisi kama wafanyabiashara wa bodaboda tukoe waangalifu, kitu ya kwanza, na pia tuweze kuchunga maisha ya customer ambao tunabeba. Manake wakati umebeba na wewe ndio body na wewe ndio everything na customer ndio body. So it's very much important tuangalie usalama ya customers na pia tuangalie usalama yetu. Manake ni msimu wa sherehe na accident uko kwa wingi sana kwa sababu ya ulevi. Yes sir. Chideka 15 chaptukirigo chinsa isano na ibere chiabono mugaso mwancho mwera abunongo sabera konyakora mangana maya esenchera ayo wenge umugaso bona gakonde chinsa 10 nende kokaratara mangana ayo esenchera eyo wenge nanda tabata ko chinsemo Barnabas Ondari amona Enoch Manyara na obarenge mega yemenyoncho kwene kebene ebuna chibicha mona mario ya wikereso bikanu esendoche Enoch Manyara agontebinga na abwate Christmas yekenge sana tetikuchishanga na mashabiki ye soko TV esenchame timeti inche Christmas ke kabwata kwende na chako tebya Christmas ke inagani yekeno kumanyara uchika bakabo sanga naye esenchera ya bene Thomas Oscar kegera oya shongo gwatiere nere etoldi esenchera ya bene inche kwa Daniel Omwaga umugaso motwereru.